Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 302 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En ons is besig nou met die Heilige Quran en die Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 302 van hoofstuk nummer 21, die Surah Anbiya, die profete, die prophets, afdeling 7 van hoofstuk nummer 21, die regskappenis sal die land beërwe. Hy wat goeie werk doen en gelowig is, sy poging sal nie verwerp word nie, en ons sal dit sekerlik tot sy voordeel aanteken. En vir 'n stad wat ons verdelg het, is dit 'n onherroepelike gebod dat die volk daarvan nie sal terugkeer nie. Selfs wanneer Gog en Magog losgelaat sal word en op elke hoogte afstorm. En as die uur van die ware belofte naderkom, kyk dan, die oë van hulle wat nie glo nie, sal wyd oop staar. Weer ons, voor wat ons was agteloos, nee, ons was onregverdig. Voorwaar, julle en wat julle buiten Allah aanbied, is brandstof vir die hel. Daarin sal julle by mekaar gebring word. As hierdie dinge werklik gode was, sou die lot hulle nie getref het nie, en almal sal daarin vertoef. Remember, there's only one God. Remember, mense moet nie vergeet nie. Daar's net een God, one God, asseblief mense. Vir hulle sal daar geweeklag wees, en hulle sal daarin ook nie hoor nie. Maar hulle, wie se goeie beloning steeds vooruit gegaan het, sal vir daarvandaan gehou word. Hulle sal nie die geringste geluid daarvan hoor nie, en hulle sal bly in die plek wat hulle siele begeer het. Die groot ontsetting sal hulle nie bang maak nie, en die engele sal hulle ontmoet en sê, dit is julle dag, die dag wat aan julle beloof is. Almal, all of mankind are going to stand in front of the Creator, one God, the Supreme Creator. That is an absolute guarantee. Whether you're Christian, Muslim, Hindu, Buddhist, New Age religion, traditional healers, it makes no difference. You can be a monotheist, polytheist, pantheist, atheist, agnostic, even if you don't believe in God, guaranteed you're going to stand in front of God. This is an absolute guarantee. The fact that you have been born, means that you have been created. You have been sent to earth for a purpose. Do you know what your purpose is? Because God is going to ask you, what did you do on earth for which I sent you to earth? And you need to have your answers. If you don't know the answers, please get a copy of the Quran today. Die dag waarop ons die hemel sal oprol soos 'n perkamentrol opgerol word. Soos ons die eerste skepping begin het, so sal ons dit weer voortbring. Dit is 'n belofte wat bindend vir ons is. Voorwaar, ons sal dit teweegbring. En ons het inderdaad in die boek geskryf, na die vermanning dat my opregte dienaars die land sal beërwe. Voorwaar, hierin is 'n boodskap vir 'n volk wat ons aanbid. En ons het Mohammed sallallahu alaihi wasallam, en ons het Mohammed sallallahu alaihi wasallam nie as iets anders gestuur nie, maar as 'n genade vir die nasies. Net nie een nasie, vir die hele wêreld vir altyd. Sê, voorwaar, dit is aan my geopenbaar dat julle God slegs een God is. Baie belangrik mense, daar is net een God, asseblief. God het nie ma, pa, son, of dogter, of shareholders, of prime minister, of royal advisor, hy is net een. Ne? Sal julle dan aan hom onderwerp? Laat ons weer lees. Sê, voorwaar, dit is aan my geopenbaar, dat julle God slegs een God is. Baie belangrik mense.
Money, don't make this mistake. Please, mense, please, 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 asseblief. Onto God is een. Hy het nie 'n ma, hy het nie 'n pa, hy het nie 'n seun, hy het nie 'n dogter, he's got no uncles, aunts, children, grandchildren, shareholders, prime ministers, royal advisors, premiers, mayors, nobody. He needs nobody. He is one. Right? Don't associate anybody with God. This is the biggest mistake you can do. God can forgive any sin, but He will never forgive a sin where you say that no, there's more than one God. Please, man, so don't make this mistake. Asseblief, asseblief, asseblief. Maar indien hulle wegdraai, sê dan, ek het julle op 'n regverdige wyse gewaarsku. En ek weet nie of dit waarmee julle bedrieg word naby of ver is nie. Voorwaar, hy weet wat openlik gesê word en hy weet wat julle verberg. En ek weet nie of dit 'n beproewing van julle sal wees en of dit 'n voorsiening vir 'n bepaalde tyd is nie. Hy het gesê, my Heer oordeel in waarheid en ons Heer is die barmhartige wie se help ingeroep moet word teen wat julle aan hom toeskryf. Dan bring ons tot die einde van hierdie hoofstuk nommer 21, die profete. Ons begin nou met 302, 303, hoofstuk nommer Bedevaart. Al-Hajj, die pilgrimage, reg? Dit is die pilgrimage to Makkah, right? Please, mense, if to find out your purpose and mission in life, why you have been created, why is there suffering on earth, what is heaven, what is hell, what is the day of judgment, if you want to find out for what purpose, what is your job on earth, because you have been created for a purpose. Do you know what your purpose is, why you have been created? If you want answers to this and many other questions, please get a free copy of the Quran today. Contact IDM 03130468883, IPCI 031306026 MJC 021 Cape Town 6844606, or this copy from where we are reading, I got it from Jones, Yunus Musadada, Mushals Insurance Brokers, who obtained a free copy, complimentary copy for me from Muhammad's Hardware, 012 in Pretoria, 3746102. Lekker bling, mense. May all that is good for you come to you in great abundance. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen.